Doggy style? طيب شيء كتقرب تدلي؟ لا አይደል አሪ የቀረኝ ቤት ያረኝ ለምን በቃ እንደፍረው ገርም ዕድል እዚህ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል የተሰራው ችሎታ አንደኛ አንደኛ ሰላም ቤት ዛሬ በጊዜ መጣ ጎብዛ قبلهم نقول ጊዜ حارف لሆነ ቪዲዮ ዘርኩ መጽ እዚ ቪዲዮ ከመጨረሻ ሪው ልትቻል حد ስለሆነ سبسكرايب مقار كيرسع كتقرب تدلي؟ አይደል አሪ የቀረኝ ቤት ያረኝ تدلي؟ يس اوكي ايش سميكا؟ انا سمع خاطر امري لي معقول اسمع علي ساعات فتو ترد؟ يا اوكي listen bring your ears your ear bring it yeah bring it can you hear لا انا فسي فتري حضرات من الصلاه فسوت قدم حضرات بسيط قال حضرات فسوت مش هيطرطر وإذا جانا ورد جانا لبي لو طبع دي لو ما مسكينيتي عقاوت يا تعرف موبايل شيء راديو جز يعشكا ودني يوم يعشكا أي عالم يبالو نقرن با ندعي ودني احنا لكو قراتنا أي عالم همنا ودني أطيش إيش تشيون تفاولين يولي نوم لقادة ودني لقادة من أنا بوزيشن يمشيشان بوزيشن دوغي ستايل دوغي ستايل زي الجير دوغي ستايل قلت አማቲ ይኸውልሽ ገንዘቡን አያመጡልንም በቃ ይሄ ሁላ ጊዜ አግተነው በነፃ ልንለቀው ነው እንዴ እሺ ታዲያ ምን እናድርገው ቆይ ሐሳብ አለሽ አንቺ አዎ ነይ ጠጋ በይ ልንገርሽ ለምን በቃ እንደፍረው ገርም ዕድል ማለት ነው ሁለታችን ነው አዎ አንቺ እውነትሽን እኮ ነው ዝም ብለንማ በነፃ ነው አዎ በቃ አንቺ አውላልሽ እኔ እስከዛ ሻወር ልውሰድሽ እንዴት ነው እንደዚህ በሆነ ያምራል እንዴ ገርም ዕድል ዝካም እንደምታዩኝ እንግዲህ ዛሬ በዚህ ፀጉሬን ልሰራ ነው ተከታተሉ እንደምታዩኝ እንግዲህ ይኸው ሰርቼ መጥቻለሁ ከዚህ ማለት ነው ወደዚህ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል የተሰራው አያቸው ፋሚሊ አንደኛ ነው እንግዲህ አሰራሩን አሳያችኋለሁ ያው ተሰፍቼ ነው ፀጉር ላይ ለዓርቁ ሜሽን ጎ بقرن شلو تايك እዴ قدو لي تعمل نقرع قدو لي تعمل ምን ማለት ነው ደግሞ ምን አገባ እኔ መፈታት አያምረኝም እንዴ በዚህ ምን መፈንዳት አምሮታል اي تدرفي ديك سوك اللي تخندس اي تدرشي اي تدرشي عندها بيوقع